mwanya murethere wa Meru TV nkerigera ntuko yaku nigutindite kiagira bwega turiketegera kana iri manto jaraja kwitana mbere na ja kumira ntere mwanya aja nthiguru ya Kenya ja maandamano tukerigera gima bwaku bomere ne bugwitana mbere bukiagiraga umbetikire kwa gitio gikinene mpombe kuthurangi bumenyithia jaria anjare kire metha yetu ya ntuto cha Meru TV nyo kambita kadhure wa Mbrugu. Tukiambiria na ntoto chetu ni kutuika mwini wa rais kithure kindiki na ugite kana neririti ya Kenya akathirikari ikagwatanira na rwangikano bishi ya gwetithinto kana mono anene ba transport kire guchwira ntaira kana kunyia uguri bwa maguta jangari burabwete ntabariko ndene ya nthiguru ya Kenya akiaria na ugite kinya kurungika kana kurungika mugomo jwa etithia ba matatu ni nokani mwambiria ba mato jara thirikari bangite akiaria rintere chia Kinang'o na rutite mukana kinya kiria siasa baraba kwetana mbere na kureta ndwa okagitoka uno speaker wa bunge nene Moses Wetangula no ritie thire kwithirwa iri rutere rwa thiguru ya kana ithirwe ikigekwa ya siasa akiuba kiaria mbugete ni njiremwe ya gutigira urumo bukoneka ndeni ya nthiguru ya Kenya baritie bobo barikire maburaja kumuririkana mzee Eshbon Thuku. Hivi karibuni tulipunguza ile kodi ambayo tulikuwa tunatoza katika mambo ya mafuta ikatoka 16% ikakuja 8%. Vile tukaweka in the last 2 months subsidy ya 12 billion shillings in the last 2 months, lakini bado haitoshi. Na ndio umeona jana usiku tumebadilisha zaidi pia kwa shilingi 10 bei ya dizeli, na mimi nashukuru washikadau wote katika sekta hii kwa sababu wamekuja katika mambo ya mazungumzo. Jana usiku mawaziri wetu tulikuwa tumewaambia waketi na washikadau, waziri wa kawi, waziri wa uchukuzi, waziri wa hazina ya kitaifa. Hiyo ndio ilisababisha ile 10 shillings ambayo tulipunguza jana. Na mimi nashukuru Mungu kwa sababu leo mchana hayo mazungumzo vile yanaendelea. Wale ambao walikuwa wameitisha mgomo wa magari wamesema ya kwamba watasimamisha kwa muda wa siku kadhaa ili kupatia serikali nafasi ya kuendelea na mazungumzo na kuleta suluhu ambaye ni suluhu ambaye sisi sote tunatafuta. Nataka kwa niaba ya serikali niwashukuru kwa hatua hiyo ya kizalendo. Na niseme ya kwamba matatizo ni mengi. Na hata tukitatua hii tatizo kutakuwa na matatizo mengine. Na hili tatizo sio tatizo Kenya pekee, ni tatizo ambayo iko katika mambo ya ulimwengu kwa sababu ya yale mambo mnajua yanaendelea. So I want to thank that spirit, those who have called the strike. I want to thank them for calling off the strike and suspending it to allow for negotiations. And I want to say that the government of Kenya is committed to engage the stakeholders and come to a solution so that our country and our economy can continue in the normal way. Nataka kuwaomba tuteremushe siasa ya hasira, tupendane. Jamii yenu ina bahati kubwa, umetupatia marais 3 katika nchi ya Kenya. Tunasema haleluya. Mimi nilikuwa mwandani wa Rais Kibaki. Worked with him for 10 years. I was his foreign minister. Kila wakati tukitembea, tukifika kwa marais huko nje, anawaambia huyu my foreign minister anajua kila kitu, yeye ndiye ataongea na nyinyi. Na tulilinda ngome mpaka Rais Kibaki akatengeneza nchi yetu. Mimi nawaomba nchi tusiichezee, tuishike
Peace is very difficult to define, but it's very easy to notice its absence. Wacha tukae pamoja. Mimi kule Bungoma ninatoka, niko na jamii yenu. Mwenyekiti wao anaitwa Wanene Kenneth. Nikipata barua za walimu na muita, nipe kijana moja, because you are part of my family. Nikipata barua za polisi na muita, nichukulie mtu moja. Tupendane, tupende nchi yetu. Things come and go, but Kenya will remain Kenya. Kwa hivyo Apostle, nimekusikia sana ukisema, who is this man? Who is this man? Jesus. He's our great savior. Tunaomba ateremuke, aombee nchi yetu. Wale wanasiasa wenye hasira ipunguke, tupendane, tujenge nchi yetu. Ya mugomo koronge kwa hanene ba matatu kumaja kaunti ya Meru nibachoketi nkatho kiri antu baria bagwatire mbaru kagite kinya bamenereti antu baria ithukire na kwinyangi ntobi antu bakioria thirikari kubachukirie tagari reke watho uruthuranirite riboti ejeni MC Mwitonga. Na jaujo ukuona mutegeri mwende eji ni barabara ya kuma Meru town gwita Mikindori werekete bwa Koromone na nina aria nande gutibingi barabara kene meanki na ngugiria inene iriku ni aria polisi ikumba kwithirwa ikingana na wanaici o mtu onthe uronekana kurigwikana tauni yothe ujurite no turio ou ni jakuga nande wanaici bongwa ona baria batina ngari batina thiri. Jojo ni mwari jo gutonya stage nene ya Meru town aria ukona jombeta kwithirwa juingi na maiga na bionthe une jakuga ndene ya stage je gutenga riri ku gutantu bariku na ni kuonania nande une umantu jombete kwithirwa jagita na mbere na ndi jaja ni aria igagua kaguru nthara na gwe nyuma ijaga ni untu wachererwa kiboko na kugerwa ngarene ni chauri ciaku ugachiona nto murume akigerwa ngarene o murigo jwa nkunia na kwenderete o riboti ingi arikia kwithirwa igikinya ati mugomo jo kuthiga na ntuti imwe aria bomba kwithirwa nabo bakiumira ona kinya atongeria na ene biama bia matatu bomba kwithirwa bakiuga jaujo bitoa po gitonga mbere ganchoki nkabo o kairi tuli kwa niaba ya atongeria bonde pangari cia matatu kana matatu na association ndene Meru kana ndene Kenya patuika tukwenda kwira Meru betu kana biashara betu tuko strike yetu kana maandamano yetu mwanka next Tuesday kenda tuithirwa tumba kwaraniria na thirikari na tumba kumenya kethea baka tuma tumba gukinya kiwango kiria turendete batukinyirike mauta na batu ici yetu tinene muno mantu ja kujomba kumbika kiri thirikari ojo turugira kairi batu turi compare na our neighbors kana kwithwa batu tutina umuhimu kana tutikumba biashara yetu ni remete nuntu bwa bei ire ititie mauta na kinya bei yu thirikari yatwitire 10 shillings tatu i comfortable nayo but nuntu imu yetu twiri kinya itwathikira nene betu kana kwathikira thirikari na eto promise by that 1 week bakethwa bakwaraniria na wa leaders na betikirie kwithwa bagutunikira mauta below 200 shillings so tutina mandu ja maingi katugucokia nkatho muno kiri ananchi na ana biashara bonde na kinya customers betu baria tukamataga kana baria batwandikite nuntu bakwithwa bena umirivu na bakomba gutugwata mbaru kuringana na kiriro gietu kana maandamano ja turari najo
nkurukinga cokeria kinya bobonge nyana inchi katho akina biashara nduka kababangi kinya moteri twabacokeria nkatho muno nuntu bakuthwa uma ibatura ungite mukono na twethwa buru guti ngari kana biashara iroba gwitikika mwanka thirikari kende tuthikira. Ile mgomo tumekuwa nao wa siku 2 kuanzia jana na leo umeahirishwa mpaka next week ili tupatie serikali nafasi ya kuongea, kwa sababu tunaona iko pressure tunaweza kuwaweka, na tunajua hata parliament yetu iko on recess kwamba lazima wakutane, waitishe kikao, wakae chini, wajadiliane, waone ni mikakati gani watachukua, kwa sababu tunajua wako na njia nyingi sana. Hata serikali tuambie wana njia ya ku reduce the taxes. Tunajua ile malevi ile kodi yote imewekwa, parliament itaconsider na mafuta irundi mahali ilipokuwa, hata kama itaongezeka kitu kidogo tunaweza elewa. Nija kuga mugomo jura jumbite kwithirwa jugita na mbere na ndejo kurikia kwithirwa jukithira jau na jau nijo ndekia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga nkiripotera Meru TV. Mutongoria wa kiama kia PNU Peter Munya naumirite na kumeneria thirikari nontu bakurega kwina miogori bwa maguta jangari kiria Kenya. Akiaria Peter Munya noriti atongoria gutiga gutonithia rais uria wari wa mbere uria wari au kanyuma Uhuru Kenyatta kirithineje kana wagagia bobo bwogori bwa maguta nikagite kinya Peter Munya augite thineje kana gwitia kwa maguta jangari kumanitie na biashara imwe ya atongoria baria bari thirikari ni gukurukira ngwataniro ya government to government. Urothuranirite riboti je ni Mutugi wa Kiambi. Utongoria wa kiama gia PNU Peter Gatirau Munya na amenete thirikari nene kuremwo kurigiria Kenya kumana na gwitia kwa maguta janthiguru na ngarama ya muturire nya kure thina na inya into kabu biwitia ntuko chiombe otwari aria tukaigwa keke witia stima iwitia ende stima ni iraitirie rwero ritia rwa karaka tukwenderwa o ngurundi na irwero rwa kuma mwerene no wekiri paitune na mafuta ya itia bora itete into bionde kabiwitia thirikari nei michara anto ibathirero imichara muntu wandikithai muchara yo awe aita wanusu ya ita kethirikari imwe tukairo nyumba iwakwa ichi tawangane affordable na haki nobo obaba ithirikari nibo baina kandarasi ucha waka ibo baina kampuni ya chienda ke interview bya kura interview utumira bya waka ibo akwithia mbecha akigweta mubango jwa jitu jija biashara gwitithwa na mbere ne bamwe batongeria banene thirikari ne akiure thirikari gutiga kugwatania ware mutongeria wa nthiguru Uhuru Kenyatta kirima thina jarumirite nthiguru kagitene gaka mantu ya mauta ya witwa G2G rwiri totu kampuni ya ikura mauta ya nara ikura Saudi Arabia kampuni chio shayo ya tuwa na Dubai na Saudi Arabia mauta ya kinya na ya tekurika ni tonto bachenjire system ya yare omberera kampuni chongwa cha ura mauta kia cha chindanithia mauri yatumire bo muba itakiriba wita G2G tembecha bane antu bakaria kabarintu ibo karaka barintu nontu batomba kwelewa kuyo mantu ya kinya mantu yonde ya karema utomba witithia mauta witie mwanka muntu ale muikurea kore abiria ale muikurea mauta mwene ngari nware mwakinyi kwimbia kariya nontu witithia arema nontu bonda arema kuminyia kariya na uketha kabare mini otrika untu bakona ni bare mi batauma bange bakayukia ndore ke otura mantu yo Uhuru Kenyatta na umire ngwinde obwe era Uhuru Kenyatta no bwire bwambire G2G kana no bwenda iria mauta na Saudi Arabia no buku reka nini no Uhuru Kenyatta na aritere ngwe yawe itare yawe na arauma ya barabange baritere barauma bange ngiba kwire bomba nya kwambira otura mantu ya Kibaki na muwe bomba umire Munya kwarega kagita guteragia ndionga ya kiama gia PNU bagwatanite na United Opposition aja kaunti ya Meru kinya bara batura kubwa kabwiri barekere bari yakiye kuliunga naye nditute na nturene na akiwa kawi inspector ngai maendeleo ata weta kinya mantu ya ntubuka kugurawa euna ni Uhuru Kenyatta wethera minister security ni remina no kona ne no remi
uma kuo no kwandikite na ukiongea ikire kuo lakini turi twaya ngono tukono ngono yu Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North-Imenti Mbaita Mutugi wa Kiambi. Kiringe nacho nyugotwika Anthony Kimathi Kaura no ritie Joy Karwetha na Elias Murega kuigwa makivutwo kana kuingwa obishini ya thirikari ya kaunti ya Meru na bakiuga ni baregete kwa etike kwa kiri utongeria bwa gavana wa Meru Mutuma Ntoi Thingia Jeff wa Gitumani wa Banganiti. Nawe Anthony Kimathi wijikene muno Jakaura na oritie minister wa miunda aja kaunti ya Meru nawe wijikene Joy Karwetha wamwe na minister wa michetho kaunti iji ure wijikene Elias Murega ni bethire bagicheberia ngugine baini governor Reverend Mutuma Ntoi Thingia nabo ni nyuma ya nkuchanio cia ndene kwa ndene thirikari-ini gatigati gatongeria bau na governor Mutuma Ntoi Thingia kwa wito tiga bwichithanira kwita kwandika mitandaone turone waziri Orandi andikite mitandaone ito kuona onge wa sport no ria kwaria ikeja kuthabuti kwenda kugwatanira na governor babu aneni Meru ina twana baba inge mono baba kwenda ngugi bara bakurira ko bugatinda gweta bweticha ngabana mitandaone anga tokathithia yaura mukana kauga rojo ande kabaroga kethera we muntu mono na kethera no kwigwa twetania thirikari ande kabaroga orisaini ana ba Meru bajukwe bange twanyene twenu baitanirie ngugi na ngavana uteuomba kuguta rojo karirite iga no te uomba gukara nyomba ukiugaga na aru ande ku rojo nteku na aru ande ku rojo nteku na te omba gusariti muntu uria ugwekete ona gwa pointi ure wasiri Nkuruki Kaura no ritie governor Reverend Mutuma Ntoi Thingia kubuta minister bau keja kwithira batecieberia na kwira governor uju akethira agikirore antu bau bakauga na kinya ntere iria bara bakabutwa bageta kugwata mbaru gisiasa governor nge kwa advisaga ogwatika gukira hore antu bakauga no ntu bantu bakai antu bara bonde bakuigwa bonde ibagusariti thirikari bae baroga bane uti umuntu omba kareza lita thirikari na ngabana tiga gukira ugakira ito ukaretie na ito kwete support antu bakara bena njire ijire anga mvie na arua obaandikire baroga o muntu ane na ara umete ucoke otare antu bange baroga itaniria bongoge ni arabo bwejete nyuma ya gikundi kingi kia Meru New Dawn gitongeretwe ni Franklin Karuti kinya ke kumira na kumeneria bonene minister bali thirikari-ini ya kaunti ya Meru untu nandi bwithirite bukionania rukuru nene gatigati ka governor wa Meru na ritingugi bawe bani liabelete munene benger uyu ututhani antu bara batwira okurwira baukarie thirikari na twoje thirikari ringi na ringi na bwana ngavana itukuromba nete yoke nene eka kwelega ntiri muite na mwena momielenka antu bara batekuwe na imani na thirikari ibature utumba kwithirwa ugwotera yo list of thirikari na withirwa wekuige cabinet ikara wiro list ba thirikari no keja kwithirwa te thirikari ukarete thirikari ntije mbio kuthithia omo bari inyabe na mbia chaitie ku ange baka bena ngari nene chaitie wa munene na ndere imbi bakwenda nage thaiba nene ke wowe tuteba ibona akorerwa ma PS ka ba minister ba thirikari re nene munene ogelenka antuba thirikari mutumete jete gukorwa lipstick na thirikari mutumate antu beta bakarande bwiringa shere bukajuka yeuti ongugira bwandikiri kwi bau bakuthiuruka nabo wakite makeup na lipstick bakiona jabosta cia Meru na ni atongeria bara wathurire na gwatuika ugwe mwene lipstick ukuga no wewe nyagite kia governor nuraeri nyakiroria wambiri nyakwithura governor thai twakwa 2 weeks ago resign failure to that project tukatongeria delegation ni nene tutonyo ofisi na na tugagwita twekwira governor tigo karana antu asariti thirikari neku bukithithia cabinet ntato ikithira ndaika ijiri chirikire Meru county mzima twekwira as soon as today twiromba ubute antu bau ponde bado kuona they are not loyal to your government ni aria kiaria nawe kiumia kithiru mithikari nturi nethirite akiuga Meru nethirite ambirite gituma na mpatho inene na kuorotithiria kiara governor wa Meru uria ugite no gitumi gia mpatho rumena ruru na andwa na gwita gitumi kiawe kia andwa iji aria ugite governor wa Meru Mutuma Ntoi Thingia aritongeria Meru jabungwa Meru ni coketwe rinyene ringi nontu bakwithira nawe kinya muntu ura twathwana cia mbotethia
is worse than ura wario. Eni ombo noko yongwa nendire kuirwa nekwa thananthi. Lazima mbuoma. Sawa. So tungawana motuma. Let me tell you and advise you from the church here. Owe twathonasha we reverence. Omba kuleta anto pamoja, omba tuliza, lakini umeonyesha wewe umeonyesha ya kwamba sio mtu wa kuaminika, wewe ni msaliti pia, na wewe sasa vile tunakuambia tuliza mboli, work with everyone, because sasa umebakisha mwaka moja na miezi mbili, basi urudi nyumbani. And kama utaki ama nini uelewi, stop this prison wonder mentality that you have. Nonto nebuo behavior ya askari banchera etora iboba tora behavior yonto. Otomba muntu ya wa ono ngania no kipembe no mporo no medeka. Hapana. Akole atora aina antoba kwa tora aina bo araringirwa kura no kenda wa antoba iba kwa itoto tuere nantu na ato ko bedetia antoba to abetia anytime. Tatangaza risasi zangu na bunduki ziweze kurudishwa ili tuweze kundilo na yeye. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Nawe mwandiki munene wa kiama kia Nopeo Franklin Karoti na ugite kana na menerete na kumira ure wari MCA wa Mikindori Gabriel Chokera ni kiria kuga na bayire bari amwe na MCAs batano bakumaja county ya Meru gukurukira insurance itikuritango kana itie uma akiaria ndikinte to Karoti na ugite atongere babani batere mbeche nyingi okunyuma ya kwairwa kana kwethirwa bakiairwa ni MCA ocho kuigwa bakirira insurance ra bakuga nyumene nejire kumenyekete kuritanguke kagita ugite nandi akamwane Kachokera arega kubachokeria mbecha yuna mpwe kinyaki ure thirikari kuigwa ikithingatira na kuthithio nchukuni ontububu no mwe na tukinyangite no turi antwende ejire atuite insurance tiongo utete na tutionete tu na MCA katomba tulega utekwa na kuteagite oyete mbecha cietu kitumba kuona to kinya kuno iitarite kuraya tugeya kuno na MCO gatano bara banyingingeta uri baketa muthenya mbecha yeta na cietete na mutule na areaka ndorere na aranga ndorere teta na kiaro akamvite benchmarking akiwa hapo ndio yake ya mtambwe na tia lakini yale mwile no ntono mwakati wa leo tokeni kwa mtu oga kwa mbia ukuja karote wintora robe tegani sie bana mtemo oni ngana na hotel na tanya muntu akingangeta no antoka yani atenga ngeta akadami tumene mpaka ila na zingie akadami tumene akaurati matebite atari mno ende batwe 2027 yakinya oni ngaya na MCA na oni para kuyewe pesa ichokera atori yeto yeto kwera nganye ya chetu era kam ugeya tuyeto kwera nganye ya chetu na mheshimiwa kabako na baadhi para kunikireka kama ina makosa kwa mtu ndio ndio miaka kwa mimi na tutuma na hizi hapa ndio tuwera Kenya wewe mbele na ndio mtu wa mwani ndio na mwili wale ende baba ipasta ndio baba mwili ndio ndio mwana na ina wote imesha mali alafu mbele na yeye kwa kanisa hapa kwa yeye umeanza kupiga siasa Kodro tukiona kanyaga konogo kaindi nchokerete na ndeto inge kathomba murithirio kebia mitambo.
Mujiari nukuria niko kaira mwana waku kugwata kithomo kia utia wa kiriu ugakua nkoro kaire nuntu Embu College ni atongerete kithomo kia utia na kiobundi Mount Kenya East na Kenya ngima na twina miaka 30 kuma tukwambiriria. Embu College mwana waku akigwatira motia makamumbithia kuruta wira kajaga Kenya. Twina courses ta School of ICT, School of Hospitality and Social Sciences, School of Driving, School of Agriculture and Environmental Studies, School of Engineering, School of Education, School of Accounting and Business, Advanced Healthcare Assistant na Jenge Kathumba. Iandikithie kiri ujukania uri othiete na mbere kiri mutandao gukurukira www.embucollege.ac.ke kana uturingira thimu gukurukira 0741871257 kana 0705761606 kana 0790849934. Ni ugwati ugeni gukongwira miaka 30 ya utungata wetu. Embu College, skills to go places. Ngagwe uri mu Kenya muchiacha na nukuria ni kiama kiriko ugatonya gukinyaniria kiroto giaku gichiacha nandi kiama kia nopeo ni kirugurite mirango yakio ni undu bwaku nandi no uchiandikithie no gatwika mukiama wa nopeo uri muchigo waku dial *509# na uthingatire uria umba guchiandikithia ta mukiama wa nopeo kana guchiebiria kiamene kiria uri na gitio kugweria nkoroki no uchiandikithie gukorokera eCitizen kana kiri political party portal gukorokera www.ipps.orpp.or.ke kiama kia nopeo nikio gitongeretie Meru na Kenya ngima chiandikithie narua ta mumemba kiama toriuga nopeo tupande ngazi pamoja. Koga atetheka na gitaria kuria kumwari kurikio kinya ijau igurira bikibiki ya muthemba jo mwega jwa Captain o amwe na muthemba jwa Tiger nitwe endie ba bikibiki iria chitagia kibali jeka ikwina ma batu twetherwo ndene ya mutindo wa jwa Kangangi o aja ojo akue na musigiti na nitugwatanirite na wata chiringi 55 ukwana na 2,557 kethiro urenda kuriaga ontuko ni chiringi 350. Namba chetu cia thimu ni chiji ukuonera kioni-ini giaku o au ijanga uigwatire bikibiki tenge bikibiki ni Captain kana Tiger likana bikibiki chetu ciothe ciena warrant na nkoroki au ni twendagia ona spare cia mithemba yonthe kiria gikwendekana ni withirwe na original ID card, KRA pin na galanta umwe ijagu tigintukagia gwetu no gatetheka. Hatua chapa na ndaka ichindire mainda 5,000 ya beti yaku onyuma ya ndeka 20 wachetha na chiringi 20 ugaichindira 1,000 na wachetha na chiringi 40 ugaichindira chiringi 200,000 chetha na chiringi 100 uichindire $500,000 hau ngoroki kuri na into bia nyomba na bia biashara bia guichindira smart TV, fridge, cookers, mashini cha kuthambia ngari, mitambo ya kuchangania na kuruga cake, bonda, mashini cha kuora na kuumia nguo, bills cha mitumba, solar panels, tuk-tuks na ngari muthemba jo maruti. Tonya thimuni yaku kiri M-Pesa na wikire paybill iriani 440 kana 150. Amount ikira kuma chiringi 20 mwanka 2,000. Account ni Meru TV. Changamka sasa, tatua chapa na kazi na daka.
nonto bagwitana mbere na kurumira nteto cia Meru TV kiringi na chira tukuthuranirite ni gutwika mubangane wa kiama kia Wiper John Marete kaunti ya Tharaka Nithi na chumiritie na kumeneria bonene thirikari nonto bagwitia kwaguribwa maguta jangari akiuga untu baboni bokaramie tena nkuruki kuinyeria bonene akenya ni kwithirwa into bibinge kana mantu jama ingine jarungikitwo ndani ya thiguru Kiaria Marete nkuruki kinyana meneretie ngavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njoki akiuga na minatiganire itura ria Tharaka na gutimira ndia weti na mbere akinyaniritie entere itura ria Mara na kinyetura ria Chuka ni nkuruki kinyaugite ati na uthu na munini wa rais Kithure Kindiki indi no kagwita na mbere na kugwata mbaru munene wa Nthiguru na munene wa Nthiguru ati kumba kwithirwa akendia sera ciawe kuranirite riboti je ni ndagara waiguna warira nto bathiete na mbere gukaya nonto bagwitikwa maguri ma maguta ga Kenya agagicigo munge kia Tharaka ntugo ya munthe binge bia ithimi binge nonto bakwaga maguta John Marete oriko ninetagwo Wiper Tharaka Nithi na ugite gwitikwa maguri ma maguta kuga kari bathi na mbere kwithirwa bakithina akiuga kinya kari Tharaka Nithi bena thina ya maguta ta gunthukura kungi maguta methiane na barabara maguta methiane na kila gintu muntu akurea kunywa na kuthi ikuga kagitakara muntu aringithirie maguta na mwire bwenda kuthiri buthire wati kwenda kwerewa ekethirwa Kenya yonthe ni kuga tukunoga ibo kwenda kuga tigo ituturite thingi itwekagirwa maguta petrol station chingi Marete akiuga gutire gitumi gia kariba Tharaka Nithi kuga bena munene wa rais na bakero batibateri kutheta nonto kinya bo bari na mathina nkabo kagitakara antu ba Tharaka Nithi bakwinyerwa berawa bena munini wa president lakini kwenda antu berewe omba kuwa ti makosa kwethwa twina munini wa president icha sawa lakini munini wa president kinya wena kumenya gutie maisha tumba gutura onoke watwenwe ona ara twambirie nwe ona atukinyite mwanke munde gutie maisha tumba gutura kethira kuthi ithina kuma aturi thina na ugeta kuma rais William Ruto athongera giteni ke manto mothendeki barabara na gutire kiaruthite na atiko na gitumi giake kunenkerwa kanya kange gutongoria Nthiguru ino akiuga Tharaka bakara gwikirwa njira cia ulami bekagirwa nusu murimo ura wina kinya ngavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njoki kagitakara ntamuchege wale aga Tharaka Nithi ria wena muchemani airuduni werire antu bakunenkere kanya icha sawa ntirarega onenkerwe kanya lakini Ruto twimunenkera kanya kuruthata Ruto twimunenkera kanya kuruthata kuma Ruto akuthungira gitini ukaraitha kabarabara ka wakitole senator kuma cia kariga kuya mwanka gatunga ikathiriri kumukire na wowe ngono ugire kumukire na ino munini wa president araya twikira kara mukothi makanini ona ituruchu tunuchu tutigere mianke 10 gate ni gantu abeba ere twina Ruto na twina Muthomi Njoki amberia kabarabara gakuma nara kayete mwanka kaya kwatithaniria aga marimanti akaribu daga chani akaruthira kakwirire na areguru nararikirite watire na thina na munini wa rais Profesa Kithure Kindiki ende muntu urako baretera bathurati thureka nonto no akathite na mbere kuthiria Kenya akionekana kinya kumurika ngavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njoki kira kugarutaga gwira Chuka na Mara agatiganiria Tharaka ukaraitha Kenya arekinyite munde tukinyite mwicho wa mwicho ukakwethirwa 2027 tutionokia Kenya kuma njarani cia Kasongo umenyo tukuthira ni untie na thina na ntamuchege kabisa lakini reta muchege no kathio tunintire mbogo utwiri ng'ombe twende thokoni na etikumbeka no agakua mbogo nyamu netuthirie netwinyirie ndenda kwaririo Tharaka nkuwa bwega icha sawa no etito kumenya no mwega lakini Ruto no kethiro tero ronge na rwa ngavana baitwinyire nonto utiomba kuwa Tharaka Nithi Tharaka especially Tharaka Nithi ndio rokite thamba ng'ombe ndio rokite Mara na akungi ndoni oruthite wira lakini re tuwiro turuthite na tunini ikitumi gwatharurire Tharaka wonaniria gitiena bate akuruthirwa gintu kionthe kia barabara itiena bate akuruthirwa gintu kionthe ira ikuhusu county government ethi thoko kana binambi neketumi nkwira ntu Tharaka Nithi i one time kuma gecigo munge kia Tharaka nkiripotera Meru TV ritwa Kambeta Ndegera waiguna
Urimi mwena ritwa Jason Moria kuma Kirwa Nari na uriti thirikari gutegera urimi bwa mbokando gitumi ni bogochiara kana burina gitumi buke kinene ni bogochiara bonene ruterero Nari akiaria na ugirite thirikari kuigwa igitegera na njire nene kiri kemera kia mbere ni kwithirwa kiri na umithio mono kakita kinyoretie mbeu mbithi kuigwa bagititonyithia kiri urimi kenda bakaruguria twanya twa ngugi. Mwende Olaiboni ni wo ina ripoti ichi. Murimi Jason Moria maingi kuma Nari bore na uretie thirikari kuwatila urimi bombokando na burabo kuonania bwetete boya Nari akiwa kaingi thirikari ikira urimi bomirana kawa antu awite ni boya watile kinya urimi bombokando o amono batumira ataalamu baki urimi na nikenda bakamenya witithia na mbere urimi bo nikenda bakona umithio uria mbumba kuromba thirikari no tukimera giki igikiro jana gwetu Nari na kido tute cash crop mwetu tutuma kwa andu akaua kana majani na thirikari ni thero itonyerete muno mantu ja majani kuba subsidized fertilizers na kaua na inya pyrethrum nandi na kini thirikari itiratonya muno mantu ne ja avocado no tumubera yuite jo mweru ndo thirikari muno ithithia budgeting ya other crops ya uba mantu amira bagerie kuona avocado no tujuju muti jura jomba wikia antu betu kuraja muno nontu chuketho twice per year. Thirikari kintu kire umbotethia arimi muno nandi ni extension officers antu ba agriculture bakathiuruka na arimi nontu arimi bakwenda kuthomithwa sana mantu ja fertilizer utumika mantu wa pruning kana gucha mutuju na thirikari atonyera muno ikona arimi batu kunyanyaso brokers nontu broker bareja na bakagurira muntu ntunde muna shilingi 5 lakini organize bwega kilo mwe itekwenda igurwa na thiguru ya shilingi 100 Kuluki Moria na uretie mbeu mbithi utonyera kiri urimi bombokando gitumia kwa ni botethia bona na kiri kureta twanya twa ngui uwa muno tiela antu ne bochukiria kiri uturo biashara inkuria antu babethi muno bajukithisa idea nontu wataka miti ale kinyithira ndine na 5 years kethira ndameandite ndi 20 years da indingithwa ndi so muno kuinguria mbithi njeru. The time to start is now. Kenda when you become of age, ukethwa ithe ka all the way to the bank. Na ithru ina mbecho no kigura mutiju wa 50 shillings kanegana ume mutiju juti sawa. Kura mutiju kwambiria 200 kwitie guru no menye na sari wina itite kintu gito root stock na Sion. Yuko ikumata muno ke avocado yani ngino mutiju na urure ajwale ina yumite. Na ukagura mutiju mwega miaka 3 ukethwa kwambiria ujutua. Ripotera Mero TV kuma bore mbeta wa Mwende Olaiboni. Ya juan teto chieto na nkatho cha mwanya nontubo kuthura kurumira station ya Mero TV ni ukambeta kathure wa Mburugunga kwendera kagita gakega.